akaroro ka hafi kuri wewe nyene ubu Tity aracari isugi Yego kubanze gutwenga none kutwenze oya Kotra yaga ni nkuko naje wombaza nyene ako nibyo nivyo uracari isugi nije ndagusaba ikigongo cyane usaba ikigongo subwo nindi gisaba ariko nawe ugomba kukinsaba jewe umviriza impamvu ya mbere warantubuye umviriza baca umugani mu Kirundi bati ingwe ikurira abana ikagutanga kurakara we bikoreshejwe n'uburakari ya nago nkunda gitoma mu musanzwe kandi navuye hariya mu Rwanda ntashaka ntagiye kwitangaza makuru ngo mbabwire ko nageze no Burundi rero kwa byarigenze kuri byarambabaje nirinze itangaza makuru ngo bamenye aho ngiye ego ngeze hano biranga shamana uyerega wewe ngene wagaragaye ntivyakuraba wewe byari biraba mutoyi wawe nyine none se uri kuvuga ngo nago byandebaga kandi byose bine ubwo ninke byarandebaga kuko ni mutoya wanje kumva ngo bari kumuterana mbese amativi yo mu Rwanda apfa yose ngene nabonye aricyo no yari yabaye ukinjira kuri cyane yingiye aha Oliva muri muna wa Tity wajya kuri uko abashiki wajya warkebe wajya he Oliva muri muna wa Tity murundi Tity mbese byari byabaye ibintu nyine bimeze gutya yari habari ya mjini muri no minsi ibyo biri gutya noneho kugeza nubwo ko we murundi ntiyemera ko umwana ari gwiba hari twamuhaye sundi hari twamuhaye okay murundi aho uri hose narabikubwiye no mu Rwanda wegenda utuze wavuze kutateye inda noneho kuba utarateye inda natwe tukubwiye ngo umwana si wawe ariko mwe murabizi ko ari uwiwe ako se watu nta umwana amenywa na nyina reka umwana amenywa na nyina umwana si wawe bimenya aho uri hose umenye ko udafite umwana niba umufite ahandi ubwo sava umwana wawe Oliva ntabwo ari umwana wawe ibya Tity rero nati nande bless ibyo nama byo bimeze gute Tity nande na Tity bless na makuru mfite Tity bless okay ni isi yanjye ni isi yanjye ni umuvandimwe ni okay yana none twakoranye na Tity bless barangije ndamugaruye kandi barangije baravuga nenda turabizi urazwe oya ako kantu paxe ako kantu uzogasubize mu incuro zitatu oya uzogasubize kandi byaranze nabuze nyakuraho bikene buranyice ubu ngubu nta mukunzi nta mafaranga mana ni hata ni mateso mwangi basi nyikundira inde wewe jewe sasa jewe ndi nk'uyo muntu nyene wakunze ata mafaranga okay nta kibazo amafaranga tuzayashakisha tuzakora cyane amafaranga azi sibyo uvuze dukundane jere ngomba nkundane yo gukundana bantu bimara je ngomba dukundane ambura intuze namburi ambura aka kantuze twajemo kwambura none nwambwiye dukundane okay urambaye isutiye wambaye ikintu musi y'intuze musi urwo rukundo ndarwanga uya none niwavye dukundane shaka rero dukundane ega umuntu mukundanye nawe afite ingingo ziwe dukora urukundo twerekane yuko abantu deja twamaze gukunda hama tuba imbere mpaka imbere ya kamera nk'umukunjo murakoze uru rukundo sindushaka ntibari umukunjo jewe turashaka kugenda turashaka gukundana ariko pa ibyo kurongorana uyu mukunjo I love you so much zo kurongorana bijya kugugira umugore wenda kuryamana fresh ariko para kurongorana ngo kandi no kuryamana nuno munsi nyene cyo kuryamana birimo none bibi nyuma y'imisi ngahe burya twadukundaniye iki umefikiria jambo kubwa sana, alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August.
aho nyene bigakorwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamugisha gukora nkamugisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe. bakunzi bireresi ndundi sezo ya kimwe ku kindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo. Wifuza guhora ukurikirana iyo sezo gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo. Murakoze. Ha la 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 bakunzi bakoresha umwanya media. Ebwana kandi je naswe kandi kuvuga ati nukuri kw'Imana je nibiherera hajya ntivyijana je nengeza kumuzana kandi Tity paf je dusubire kandi tuyage kweri kwera je kweri kabisa yasubije mu buzima je ntari imenyereye nari narahevye kandi murazi ko nta kibikunda cyane yasubije mu bundi buzima Tity ubandanya kandi wigarisha nkuko wagize ndanya wigarisha uri mu telefone turiko turayaga kandi ikiganiro cyatanguye nagwe nabonye kiganiro cyatanguye ni wari uzi ko cyatanguye ni fresh no ni fresh none nije ndagusaba ikigongo cyane usaba ikigongo subwo nindi gisaba ariko nawe ugomba kukinsaba jewe umviriza impamvu ya mbere warantunguye umviriza baca umugani mu Kirundi bati ingwe ikurira abana ikagutanga kurakara wewe wangiriye nabi none ugira barije ntangura gusaba ikigongwe mugari we wangiriye nabi none siko uko wagize ko wantunguye kandi je nago nkunda ibintu bya gitomo uzarebe no mu Rwanda ndiyambyanga cyane nago umuntu ntungura umviriza Tity ndakubwira ikintu umviriza kandi ngiye kwemera okay best pambaze nyine nago nitwaye neza bamwe nyine batabifashe neza bari kusuzuma ariko I'm sorry babarira nyine ariko iyo I'm sorry umengira imwe gahe mumengo ntiserie kandi ndi kwikubwira ndise none nkubu wewe wobwira umwana wobuza umwana akora ikintu uri kuratwenga ngo reka ngo ndagukubita uwo mubwira umwana uko yakunda guseka kuna guseka none usaba ikintu uri kuraseka nagira abaserieze nyene umuntu ukamusaba ikigongo nyene akabita kwera ngaha nukuri je abantu badukurikirana si hariya kwa isi ya kamanaje hariya bobo mutwenga mumenyeranye cyane aba nabandi bantu nabone barabikurikirana ariko benshi ngaha nabandi bantu kandi nkawe kuri no media ryari ryambere bakubonye kuri no media kandi no mu binyamakuru nga mu Burundi ryari ryambere bakubonye Igwa ariko uzareba abanyamakuru kenshi abakunzi bakurikirana bino biganiro usanga no mu Rwanda babikurikirana Igwa ariko si benshi ngaha hari abarundi benshi birabira ibiganiro byacu gusa ngaha kanemere okay mbabarira uko nyene ibyo nkabitahu okay inshuti zanjye mumbabarire nitwaye nabi cyane namubwiye nabi nabikoreshejwe n'uburakari nago nkunda gitomo musanzwe kandi navuye hariya mu Rwanda ntagiye kwitangazamakuru ngo mbabwire ko nageze no Burundi rero ko byarigenze kuri byarambabaje nirinze itangazamakuru ngo bamenye aho ngiye ngeze hano biranga shamana uyeriga wewe uri bavuga mu Kiswahili ngo kiyo cha jamii uri mu Kirundi singene no vyita wewe ikintu cyose wokora umaze kuja imbere ya kamera uri umustar we nasanze uri n'umukinyi wa sinema buke byose umuntu arakora ibazi uri umuntu akina sinema uri umuntu akora ibiganiro uri umuntu agaragara ku ma media agiye atandukanye si media imwe canke zibiri urumva rero abantu batezwa kukumenya rero wewe uje ni nkuko je nova nga mu Burundi ngiye mu Rwanda nubwo nabivuga barabimenya gusa ati nakoresha umwanya ari ngaha urumva ngari kumbwire nkutunguye kwa ntunguye si Ajya kwana nkabona amakamera nguyeho hejuru ni we byagushimisha cyangwa ukanyita wumva umviriza Tity akabakita akanyamuji aha twebwe none isi yakana hora bikora
ahubwo isi yakamana ni nawe wakuntera uretse isi ahantu uri wowe ubyumve uretse ndaje nawe turahangana kangere mu Rwanda urebe burya urazi ko Isaka ari umujama ari Isaka n'umujama no isi yakuneka urumva no muri audio urano kigano cyakigano cya mbere gitangwe audio ya Isaka niwe yambwiye ati bro Titi ari ngayi Burundi ndavuga ati ndakuvuna ari ngayi isi yabuze ariko je nabonye umengo muramenyeranye cyane Isaka Isaka tamenyanye none uramuvuna uramugira iki none nugwanko rigase ugwanko Titi surwa hama aneshe media nje navuze ko nshaka kujya imbere itangazamakuru erega ntiyaguteje media ahubwo yashatse jari akwereke yuko rutitaha urumva rutita kunga abanyarusaku n'ifuru urabona irya systeme ya Isaka niyo systeme mu bisanzwe abanyafrika aba muri iki gisata cacu abanyafrika niko dukwiye gukora n'abazungu barakora abapaparazi abazungu bita abapaparazi hari ntuze nigeze kona ka video kamwe Cristiano Ronaldo yari bavuye muri Coupe du Monde babatsinze agiye umuntu araza ngo ingunguru Ronaldo atafata micro atarayita uru ntabwo ari sawa ariho ni bya bien gusa nuko mwe mucavura n'ingoga kandi je mbona umengura twenga uraryoye ariko ujyo munsi uje naratangara nkubwiye kuno munsi nemeye tukaganira neza kuko wabimbwa ko twayaze twahanye gahunda ariko urabona ko wangoye no gushika nga hama iyo umbwira neza iyo umbwira ujya munsi yakubwira neza kwera nimero yawe iyo ndakwandikira bo je urazi ikintu nizera nibaza yuko umuntu nimero ari nshasha bigorana cyane kuyishura oyasha ni kwishura yego ngo nirata ngo sinakwishura abantu umuntu ngo yanyandikiye nanze kumwishura unyandikiye ntegezwa kwishura je sinizera yuko wonyishura sindavyizera amakona kwishyira none uri kumbwa ngo ego ubu ni bo burega twabaye abagenzi kandi rero narababaye vraiment okay I'm sorry I'm sorry ukunyene I'm sorry urancorera uraza kunjoro uraza kumereza n'ibihumbi urazi nk'ibihumbi 10 by'abanyarwanda yuko ari menshi mu Marundi nangaye ni nka 30,000 packs ni nk'ibihumbi 50 franga njewe bisanga mfite amafaranga urafite amahera vrega nta n'umukobwa akena nta n'umukobwa je nasanze akena uvugisha kuri yego uzubukene ndihonge ariko nta kibazo Titi nta kibazo ariko umeze neza oya reka tuvyihoze ntacu umeze neza ariko meze bo fresh amazina yawe kuri yitwa gute Mukeshimana Mukeshimana Titi amazina y'abanyarwanda ndayazi usanga ari ba Mukeshimana Mutoni umengo yari tahuye niko nitwa rubundi utwa Mutoni Mutoni w'intore Mutoni wase oya Shemsa Mutoni Shemsa Titi ryavuye naryo ni ryanje Mutoni Titi Shemsa Mutoni Titi Shemsa none ko Titi ari ryo cyamenyekanye Shemsa ari ryo ryiza kubera oya impamvu ryamenyekanye kubera kwishuri nkiri muri secondaire hari ukuntu nyine mujya muhindura buri wese akaza akakwita izina akajya gute bitewe n'umuntu wenda mukundane cyangwa n'ikintu ukunda rero barinyise ko ndi muri secondaire rero ritari komeza rirahita rero ryakomeje kurenza ndi yose kabisa Titi raraje mu Burundi rero iwacu mu Burundi wahabonye gute kwanza mu Burundi mu Burundi ni heza ndakunda urahakunda sijya mbere uhaje rero ndahaza cyane hano habaye kubera ikisi yakatari bwabimbwire yuko horuza ariko ubushize nza naraje mara 3 jours mutandwara noneho kubera hano kwivuza nabonaga bizimbye cyane ndavuga reka ngende njye kwivuriza mu Rwanda hashize iminsi 3 niba atari 4 nsubira mu Rwanda kuko ntabwo nahamaze igihe kinini nibona herukaga ubu kenshi ushikira hehe ahi Burundi kwandi mu bwiza n'ubundi mu bwiza abanyarwanda benshi barahakunda ndibuka nafata ku mavuta yaje yashikira mu bwiza barajya imicopo barajya n'amacapati ibintu byinshi ariko ino ufite inshuti rero Titi inshuti imeze gute inshuti urafite imiryango ino mu Burundi mbere nturi umunyarwanda original biravanze hari famille hari abagenzi hari mbere se hani iyo ndi mu Burundi ndi nkamba ndi mu rugo n'ubundi Titi wowe na Murundi mwamenyanye gute
Murundi kubera twe nimba twaramumenye cyane no kubera iryo zina kwanza Murundi tuza gusanga ari n'umurundi nawe ngiye gusanga ahi Burundi ari nko muhira urumva nkayisi yakawe ntarigera zanga mu Burundi ariko wewe uramaze kuza Murundi n'umurundi urumva yuko murazinanye cyane na Murundi yego turakiranye kuko bwa mbere twamenyanye mu twahuriye mu bintu by'amasinema cyane kuko nawe yakina sinema nanjye nibyo bintu nakina ndabikora hariya cyane ndazikina rero Murundi kugira ngo tumenyane twahuriye mu kazi nawe twahuriye mwahuriye mu kazi ego Titi ukimara kuza ha mu Burundi incuro ya mbere ku ncuro ya mbere ko wavukiye mu Rwanda ku ncuro ya mbere wakiriwe gute wabonye gute ukuntu wumva mu Burundi ibyo byagenze gute ubwa mbere nzi ukuntu batubwiraga ngo hateye ubwoba nyine bari kudukanga ko ndibuka njya kuza barambwiye ngo Titi ngumva ngo ufite ibibazo ngo urapfuye ngo reka ugende tugusezeye abantu batangiye kumusezera hakiri kare byagenze gute ego noneho ndavuga ati kabaye ubu nyine ndapfuye nanjye nyine ngenda nubwo nishyizemo akanyabugabo ariko nyine numvaga ngiye tu mvuga ati ndapfuye birarangiye ariko narahageze mbona biratandukanye mu nzira tugenda nta kibazo twagize tugera dushika mu Bujumbura nta kibazo na kimwe ego mbona batwakiriye neza baradutembereje batujyanye kuri plage mbese ndanatembera ngira nakuringira no kurumonge yose nagiyeyo mbona nta kibazo wasanze ari fresh mbona ni fresh ahubwo ubu byarahindutse ibintu biraziye ubuzima burazimvye ubu bintu bigera biduka nese ko mu Rwanda ariho nyine ibintu bizimvye cyane ariko naho i Burundi naje gusanga byarahindutse ego Titi aka kazi kacu dukora twebwe sakazi ka leta sakazi usanga ngo nibiki niwe ubu ufite chaîne yawe ya YouTube ukaza gukora ibiganiro ko abantu birabira ukironkera amafaranga kuri YouTube ariko twe turatandukanye cyane namwe bwe mu Rwanda mu Rwanda aribwa no mpora mbona ngo dore ngo ingene ngo umukobwa ngo amazi ngo azari menshi ngo gira ngo ingene ngo fata ngo umugabo wawe ngo ntaguca inyuma ngo dore ingene ngo banyaza ngo umukobwa ngo dore ingene ngo gira ukuru bakavyerekana nyene bakavyigisha neza mu kiganiro kandi bakagipostinga ntiturumva umuntu yafunzwe mu Rwanda kure yakoze ikiganiro nk'ico nk'ubu tufate nka wewe uri kuratanga preve uri kurasigurira abantu ariko nga mu Burundi bikoze ndani yego ni kubera iki nese reka nkubwire aho ngaho no kwigisha nyine bari kwiga mfate ko ari amasomo bari guhabwa nese reka nkwereke wakwishimira ko niba uri umubyeyi umwana wawe ko agenda yagera ku mugabo ejo agataha ariko ibasuye bya biganiro kuri YouTube wenda umubyeyi ashobora kugira amasano akavuga ati mwana wanjye namuhera he ariko wa mukobwa ndanzi ko agenda kuri YouTube akabire bakavuga ati umugabo nzamufata gutya nzamushimisha gutya nzitwara gutya ego ariko YouTube nta limite igira umwana muto arashobora kuraba YouTube none umwana muto abiravye ataranukira umwana muto nera mabuye ngende kana gato ehuru umwana muto none Titi leta nta kibazo leta icyo yanga ushobora kwivuga kuri yaso ninutse ikintu nabonye banga ushyira amafoto uramutse ukize nk'amafoto cyangwa video meze gutyo ntago babishima bashobora no kurwanira izira z'ukoza soni n'ibiki mbona babihanira kubona hasi imbere nkabivuga imbere ya kamera nkakwigisha numva ari ni sibyo ni kawaida none Titi ukaza wumva ngo uburyo arira mutanira amabuye nabyo nzi oya ariko ivyo bintu biri mu kenshi mu Rwanda cyane niho bishinze imizi cyane ari umuntu yigeze kumbwira ngo nimba ari ngo president wo mu Rwanda Kagame ngo yaravuze ati urumva ngo ariko sinzi ni umuntu yabimbwiye uko ngo yavuze ngo mukore ngo nta kibazo cyose ivyo bintu ko ariho n'indirimbo numvise ya Iva nimbari Iva muziki w'umurundi hamwe na DJ Pius wo mu Rwanda ivuririmba ngo uyu munsi ndakwenda numva nshaka kukwenda iyo ndirimbo irasohoka neza muginga mu Burundi banazihagaritse izo ndirimbo zivuga ivyo rero uyo muntu yambwiye rero ngo Kagame ngo yavuze ati ngo ntimwinjire muri leta kora ibyanyu hiyo nta kibazo ariko ntimwinjire muri leta umva ni indirimbo nk'izo nabwo ariko bari kuzihagarika nare mu Rwanda tangiye kuzanga indirimbo zimeze gutyo nkazijya akinyuma barayihagaritse akinyuma sesha yahagarika gute ariko nyine ntago
ntabwo bari sawa nta nubwo wenda twakumva ko ari ibintu byiza bari gukora ko hari abana bato bari kubyiruka rero kubyiruka bumva ko inyuma numva ko nawe nyine yakumva ashaka gukora ko kinyuma urumva yavuze ngo mu gitondo ndakora kinyuma cyangwa ndazakora kinyuma umwana ashobora gutekereza kinyuma bagakora gute babigenza gute nawe kumva ashaka kureba ko kinyuma cyangwa uburyo bagakora numva atari ibintu byiza bakora ariko nanone dukomeze kabisa nta kibazo Titi ivyo ni bimwe bintu bikorerwa mu Rwanda nabonye mengo biri mu bwigenge burenze cyane mu gihe twebwe ari amakosa Titi wewe rero mu bisanzwe n'icyatumere ndakurondera rero jewe mvuga ati Isiaka nimba titari ino ma contact yiwe ndetse mpa adresse yiwe mpa location mpa fresh byose je ndamuseruke ko Titi nibiganiro nari mazi imisi mbona ukora kuri Kigali News 255 ibiganiro byari umutoyi wawe kwanza mutoyi wawe nimba ari ibintu vy'amada bijya bintu kwanza mbwira abari ukuri canke abari ibintu nyene vy'ibinyumanyo mukuru binyoma gute ntabwo wigeze ureba ikiganiro cyasohotse kuri All TV oya ehera abatiti wewe oya inge kwanza wewe erega wewe ngene wagaragaye ntivyakuraba wewe byari bira mutoyi wawe nyine oya none se uri kuvuga ngo ntabwo byandebaga kandi byose ubwo ninke byarandebaga kuko ni mutoya wanje kumva ngo bari kumuterana mbese amativi yo mu Rwanda afya yose ngene nabonye aricyo no yari yabaye ukinjira kuri channel yingiyi aha Oliva muri muna wa Titi wajya kuri uko abashiki wajya orkebe wajya he Oliva muri muna wa Titi murundi Titi mbese byari byabaye ibintu nyine bimeze gute yari habari ya mjini muri no minsi ibyo biri gute noneho kugeza nubwo muri muna wanjye rero avuze ngo ntago azongera gusubira imbere itangazamakuru byageze aravuga ati noneho ndabona bikabije noneho bari kumvuga ubwo namaze kubyara nagize mu rugo wenda ndakomeye nanjye n'imbere y'itangazamakuru ariko we murundi ntiyemera ko umwana ari gwiba hari uwo twamuhaye isundi hari uwo twamuhaye okay murundi aho uri hose narabikubwiye no mu Rwanda we genda utuze wavuze kutateye inda noneho kuba utarateye inda natwe tukubwiye ngo umwana si wawe ariko mwe murabizi ko ari uwiwe ako se watu nta umwana amenywa na nyina umwana amenywa na nyina umwana si wawe bimenya aho uri hose umenye ko udafite umwana niba umufite ahandi ubwo sava umwana wawe Oliva ntabwo ari umwana wawe sibyo umwana ni uwacu sibyo tuzamukunda tuzamwita tuzamurera kandi ikindi byo navuze papa w'umwana kuba se w'umwana umwana afite se mwana kuba se w'umwana ntabwo ari ukuba warateye inda kuba se w'umwana no kuba waremeye gufata inshingano uri kumva wo ni bose w'umwana gutera indahoho n'umusazi yoteri sasa akigira ariko rero kumenya rero kujera umwana rero kumuri niyo mpamvu mubwiye murundi ahuri ntago wateye inda rwose nta mwana ufite ariko ushobora kuba wara nakana yarabombetse gusa se nta mwana ufite umwana afite se ariko Titi ivyo bintu birashobora kwereka abantu yuko mwebwe bakobwa mushobora kubwira kwagiriza umuhungu inda atari yiwe mubizi neza ko atari yiwe niyo mpamvu reka nkubwire ibintu uri kumbwira umutima wa murundi ahuri uzukuri umutima wa Oliva oya umugabo ntamenya ko ari we yateye inda umugabo ntavyamenya reka nkubwire asirika ngo turakundanye igihe kinini turakundanye twinjiye mu rukundo rurabaye tukajya dukora ibyo dukora sibyo igihe kinda ndakikubwirageze nkakubwira ati ndatwite ukatishe nta kibazo turi kumwe iki tuzarubanamo ihangane ibintu sibyo tukabivuga hanze akamera imbere ya kamera urabizi ko nyine ari imbere ya kamera yakandi sinshaka kugaragara imbere y'abantu igihe cyagera kumva ati wapi ubundi se ninjye watenda wenda mu gutangira yarayemeraga ubwo tuvuga ntabwo ninjye watenda nuwe genda inda kukubwira ko ntenda sundi uri kwihakana mani niba uri kwihakana genda umwana n'umugisha ariko nasara kisawa ariko Titi erega umugeme atwaye inda nuwo baba bana mu nzu umugabo wiwe ntiyicara karambya ngo ijana kwijana umwana ni gwanje arakekeranya ati eske nk'ubu yoba yaragiye wa musa agiye ku rubanza kwa tantine kwande yarahuye n'akajene kaca kayifyatagura nimba yaragize ukuntu urumva hari ibintu atizera ariko no munsi mu rundi rero atahure yuko umwana atari gwiwe okay natahure amenye ngo umwana ntabwo ari uwe empwe
ntazagira ikintu nk'ibyo twongera harimo ingene uko urabivuga harimo agahazi urumva ntuvyemeje ijana kwijana ahubwo urabimutahuje nyene kubera yabihakanye. Okay none niba warahakanye nyine warahakanye sibyo wahakanye ikintu kuko ntacyabaye iyo tubifatira natwe twabifashe ko ntacyabaye ntacyabaye genda utuza ahuri bebe ntago wateye inda sheri sibyo sibyo bebe ntago wateye inda kabisa ivya Titi nawe rero ivyo ni vya mutoyi wawe ni Olivia ivya Titi rero na T nande Bless ivyo nama vyo bimeze gute Titi nande na T Bless nta makuru mfite Titi jewe nimba ninga mu Burundi ikintu ibintu vyo mu Rwanda je n'umunyarusako ibintu vyo mu Rwanda vyose mba niko ndabikurikirana kandi vyose nuko mbura uburyo je naragiye muri Kongo gukora ibiganiro hari ibintu numva muri Kongo ngo bari mu miyamamazo amatora hari ibintu numva muri Kongo ngo hari ahantu ngo hari hashushe cyane ngo hagize ndavuga ati reka jewe njeyo urumva ndabikora no mu Rwanda je nari mu migambi kuja mu Rwanda kwera ibi bintu byanyu nyene warubize izi dossier zanyu nyene je nari mukuza mu Rwanda nuko wenda kuronse murundi ndamurondera kuri telefone murundi zokurigana kuri telefone Isiaka urumva tuzo na T Bless nyene nzomurondera kuri telefone tuvugane mbwira rero oya mbwira rero ibyawe rero tugira dusubire gushwana rero tugira gushwana tuyage rero neza T Bless ibyawe nawe bigeze ntavyuzi gute T Bless nawe ndi mviriza Titi ahuri imbere ya media sivyo aha byanka vyakunda utegerezwa kugira icyo bivuzeko ariko reka nkubwire hari nk'ikintu sivyo ubona ko iyi nkuru narayikubitiwe iyi nkuru narayiseshewe kwa amazi iyi nkuru reka mbase abafana ibyo bintu babikuye ivyo bintu mugira nakoze ikiganiro nakoranye ikiganiro na T Bless Ndiye kumva numva ngo abafana bakunda ngo Titi ngo rekura muri kureba na T Bless ngo nakiri muri kubonamo naki bundi reka mbabazi abandi ngo Titi na T Bless Titi na T Bless T Bless bundi nyine ndikuba aho umufana nyine ababonye ikintu urabona umufana aha nyine boreka ndakubaza ikintu kimwe sivyo inyuma y'ivyo gatoyi Bruce Melody uramuzi yego ikintu uzi neza nurinda ngo urumva utangwa gutwenga ni direct urumva ibi bintu rero kungene T Bless urinze kuvuga abantu rega ivyo babona ari ikintu bibwiriza abonye akavuga ati ibi bintu ko tubibona biriko bijaha ega abajya abantu babiraba bamaze kubona ibiganiro vyinshi gose nyine niyo mpamvu tobabesha bya T Bless mwabikuye baravyiboneye erega kuje ni kamuriko babibonye he none mu biganiro mwakora mubaza yuko batabona erega Titi nisiko nakora gari nk'umunya ari kumbaza nk'umunyamakuru nkamusubiza nje ibyo bintu banshinje ubundi bwajyakana Titi rero jewe reka rero reka nsesa gafu reka bantu mudukurikira murazi uko je ndabubaha murazi ko ndabakunda nuko mutego muramura je nahindukiye ndiko ndabaraha nukuri ko Imana ndiko ndabaraha Titi na T Bless hasigayeho umviriza reka kunshira mu ijambo hasigayeho gusa muzobona ariko Titi na T Bless bigeze kure cyane Titi na T Bless bigeze kure cyane double T ubivuge nubivuge ega ntabanga ririho kuri nosi none singerega ntabanga ririho kandi banga utigumijemwe wewe wenyene nta wundi muntu yori kubikira none se ibyo bintu munshinda ko nabizi ngiye ko ari cyo kibazo mfite T Bless uko biri kose ahubwo reka Isiaka ndaza kumusaba nimero yiwe kandi nyuma y'ikiganiro kandi we baca bakubona nabi do please nyine kibazo uyu wari umwanya mwiza wo korohera abafana kubaryohe babwiza ukuri we na T Bless tureba ni nko kujyanye baraje bambwire ngo nawe ndikukureba akanakomesheje ubundi kukureba si bisanzwe nyine mbwire so wewe T Bless bahise bamunci amaso yawe yonye n'umuntu muravye umengo mwanakundanye urumva ariko rero Titi tuvugisha ukuri umva twesiriye sivyo basi T Bless tumuvyo oya tuganira ibindi oya reka tuyage gatoyi Titi urisire urahire yuko T Bless atagishasha hagati yawe ataco atana kimwe hagati yawe nawe ndahire nturahire basi mbwiza ukuri kuko uno musi ni ku musi wa mbere sivyo
ni tariki 12 uno musi tariki 12 aba bantu babibonye uno munsi ejo bakazobona ikindi uzo umbwira ikintu bazo ngene bazoca bagufata yego iyi ni nka CV uri kurandika abafana urababesha bwa ati sinzi Tibless sinzi asuri Tibless amukwihe wowe ndamuzi none umuntu wese uzakorana na Isiaka Tibless ahora mu kamera sometimes mura numva Isiaka ima kamera to kumwe n'umusaza Tibless amva umusaza hari n'abenshi makuru benshi nzi mu Rwanda uzi ko reka ubwire ego sha ko tumuvuga ego ya nitumuvugeho vuga ibi muraba hagati yawe nawe Tibless okay ni Isiaka ni Isiaka n'umuvandimwe ni okay ni Isiaka sivyo ariko Bruce Melody yambwiye ati ndamuzi none sina Tibless okay n'umushiti wanjye n'umushiti wa yeah gusa bisanzwe ejo tukazobona bishasha ubwo nyine byabije ikindi ibyo byabyaje simbizi ako ubu none aha ni inshuti yanjye hari Titi jewe hariho ni foto noba mfise uri kumwe na Tibless Isiya numvise message narinzi ngo nintuze Isiya byo ni ibiki narinzi ngo Isiaka ndungikiye message ambwiye ati ampurundi rusako Isiaka se yashana ariko sinkubwiye ngo iki Isiaka saro nayo hamagara umubaze akubwire ko ari Isiaka ako Isiaka yabyemeza oya we rega akeneye content oya wewe nubwo atovyemera iyo content yo yihereza wenyene ntayo yo yihereza iyo content nta bihari maze data nta bihari sawa ivyo tuvyihoze gato isivyo ariko rero Titi je nk'ubu nguma nibuka gusa ukuntu tuyaga ndakuraba nguma nibuka ukungene wamfashe ujya munsi wa mbere nje kuraba biguma bingaruka nukuri kandi n'abafana rero nubu baguma bavyibuka gusa ibiba byose ngo bibuka ati uyu munsi wa mukobwa bariko baratwengana akoresha umwanya yamugirira nabi kujya friend yawe kandi nagusabye imbabazi kwene aha mu Burundi arakanuza wumva ngo kandi ahibaza ko twavyibagiye ayiwe kandi asiko nabyibagiwe dit oya nitushaka kuvyibagira ariko Titi gira ikintu basutwigishije twebwe abarundi jare mu mibereho mu kwanza wibagirwa ibyo wasije kuvyibagira byarambaye ko ibintu byose byambaye ko n'ibintu byambaye ko ndibuka muri mfise imyaka 7 hari umupapa yigeze kunkubita inkoni nyinshi ndiko ndajabuka ikiraro navura ndumuntu akuze mfise imyaka 7 cyangwa 6 yarankubise inkoni ndavyibuka kubera ko ivyo ntovyibuka basi sorry mbabarire nyene bonya je nakubabariye ariko ndacavyibuka iyo ubabariye umuntu nivyo byihoze none we mu Rundi uzopfa Olivia azokwibagira ko yamwihakanye uzokwibagira ko mu Rundi hari ikintu yigeze gukorera mu muryango wanyu ariko muzobandanya mubanye neza mu Rundi tubanye neza mubanye neza ariko ntuzovyibagira je mu Rundi tubanye neza mu bahise turahura mukayaga fresh mugachatinga ariko wenda tutagikora ni relationship hagati yanjye nayo kuko byararangiye urukundo ruri hagati yanjye nawe ako nk'abagenzi nkuko tuhura tukaganira tugasangira tukamya byose byo birabo turahura pe umushiti wanjye ariko nta birenze rero kabisa Titi gahunda ziwe ni nyabakire muri mu myaka Titi bimeze gute we yumvira iki nge niyumva gute sha Titi mu myaka subwo namenya oya hari ikintu hari gusanga watanze gahunda zawe vuga ati bo nkubu undari kure gukora ibiganiro ko nkubu hari abantu nubwo no banamuguye ko gitumo ejo atofanye Amerikane gukora ikiganiro anyankira ariko no musi Titi araboneka ku ma media yo mu Rwanda nunga mu Burundi urabona yuko namuronse twayaze ndetse ntanagara ntagoye cyane araryoshe gukora ikiganiro vraiment umeze neza vraiment uratanga content kabisa ikiganiro cyawe kiba kiryoshe cyane rero iyo gahunda uyirimwo wiyumvira yuko inyuma y'ibi biganiro ko ntibizokwama ibiganiro inyuma y'ibiganiro Titi ifuza yuko bizoba bimeze gute muri we oya nyuma y'ibiganiro se ikintu cyambere nshaka kugiraho mva naho ngera sibyo igituma nsi imbere ya kamera akenshi nuko wenda hari byo nkora icyambere cyo kuba nyina filme byo nibisanzwe nshaka ko wenda mu minsi iri imbere nzaba
ntakiri kuri rwa rwego ndiho atari ukuvuga ngo ndi gukina mu Rwanda gusa nino nahagera nkakina tizedi najya nkakina ahandi hose nagenda nkakina ibyo ngibyo nicyo kintu cya mbere numva mu minsi iza ariko n'abamezi ikindi nkora ibintu by'ama makeup urasiga abakobwa niyo mpamvu akenshi ejo bundi hari ikiganiro nabonye comment bavuga ngo yana none twe twakoranye na T-Brace arangije ndamugaruye kandi barangije baravuga nenda turabizi urazwe oya ako kantu paxe ako kantu uzogasubize mu inshuro zitatu uzogasubize kandi muri introduction uraye microphone mu gukapta amajwi urabona nubwo wari kubivuga imeze byari kumvikana tubandanye nakundi uri kumva ego numva ngo kubera iki kigena mfite narindi mu bibazo byinshi baransoye mu nzu nyine muvandimwe ari mu bitaro nyirumva mfite ingorane nyinshi kandi akazi karahagaze nta birakambona nta nyine urumva crise imereye nabi cyane no umukunzi arambwira se Titi gute ubundi twakwemera ko ukennye sibyo ukennye ibyo bibazo byose birimo n'ukuntu bugaragara imbere ya kamera so cyambere cyo cyambere impamvu ubona umuntu ashobora kuhagaragara gutya suko nkize cyangwa ngo mfite ibyo byose ngo amafaranga mfite ikino kwera ko makeup ndazikora bazifite mu rugo eske nabanze ko ndi imbere ya kamera ngo kuko ndi mu bukene meze ngiye imbere ya kamera cyarabi imyenda no isi imyenda nari mfite n'umundi cyo gihe nyifite amafaranga iyo myenda ari gihari nisi ngende mvuge ngo ntayo banyibye njye gutira umwenda washaje njye gufata agatambaro makeup nzireke ngo kubera yuko ndi mu bukene no mpamvu ngaragara neza imbere ya kamera nuko ibyo bikoresho mba mbifite kandi n'imyenda ntaho yagiye kuba rero umbona gutya mane ntago nkiza ubwo ndemera uranarembye bandemere ndarembe Titi aho nyene hari ibintu bikunze gushikira mu bw'abakobwa ugasanga hari amafoto yanyu yasohotse y'ubusa bwanyu mwarunkiye aba diaspora mwarunkiye abashiri banyu w'ivyo bihora bigushikira umuhungu musohokana o sheri ndagukumbuye ambura impuzu nyereke sheri wanje gira per video biramaze gushikira ni giki uhanura abakobwa babikora ivyo bintu kankubwiye barabimbwiye kuko abenshi a diaspora ibikigiye ikintu nababonyeho muraganira ashobora kubona nimero ya nkuko byo mu kiganiro hari igihe dushaka nimero tukanayivuga bitewe n'impamvu nyine sasa iyo bamaze kubona nimero yacu akayibona ikinakora arakwandikira ati ndabonye ufite ibibazo runaka ariko nshaka kugufasha rero ndamubwira ati okay niba ushaka kumfasha ni sawa ukabona arajya imana muri no kuvugana video abaza amafaranga akayabara ndaje ngiye kukoherereza cyareka n'umwana ayakohereze mama zina makira kita ukamubwira nawe ukamuhereza wikina abashaka ako kanya se baby bagiye kohereza wabanje tugane cyangwa dukore amor ubundi we nugiye cyose amafaranga arahari we nshimisha man umuntu wayifitiye inuza ibibazo muri we ari ufite stress zamubaye nyinshi nawe ukazongera yize ngo ampura ese ubundi mbizine ko ninkwereka utari bukore screenshot mbizine ko iyo video man tuke n'abakobwa tujye duhumuka ku maso ariyo mpanuro ya mbere duhumuke kuko ntago ako kanya muri mu rukundo muraryoshye mumeze neza ariko ntago bizi nyuma yeje uko we nawe muzamumeze afite amafoto yawe afite video zawe afite kandi abenshi akenshi usanga umujama we atakwereka ubusabwe akakwiyereka wenda ari nka gutya ngo ngiye koga akakwereka hejuru bisanzwe ku mugabo rero tumani dufunguka amaso tumenye ubwenge kuko ibyo dukora byose twihesha agaciro sibyo twihesha agaciro kuko uyu munsi ni neza ejo ntabwo tubizi n'andi mucwanyu ukabona yakwandaritse ukabona yagushyize hanze ukabona nyine ni wowe uzaseba ako kanya ubundi nta n'umuntu uzaba ukitekereje ngo Titi mubone gute Titi ameze ati kuko utari bambonye nishyize hanze ntabwo ari wawundi ugushyize hanze niwe ugushyize hanze rero tumenye ubwenge Titi ni kubera iki je numva umengo uraciye ubwenge ni kubera iki none Titi muri no myaka batagikwa cyane mariage zitakiba nyinshi mariage ubundi mani cyambere ubundi mariage naje gusanga sibyo yego twakayikoze ntabwo twakayikoze ndavuze twakayikoze ni sawa sibyo ariko nanone mani nge abakobwa biki usigaye wihutira ngo nkore mariage mbo ufite target
uzarebe nkabona nk'igipapa kiri aho ngaho kifite amafaranga kizokwe mu ngende kukibara agenda tugakora mariage nundi y'amezi 2 umwaka tukaturatandukanye ibyo bimaze iki ugasanga undi bikundaniye nta bushobozi bafite cyangwa iki baragiye barikundaniye barabanye mana urugo rurakomeye ugasanga ahubwo mariage bayikoze nyuma yuko banibaruka tubizi nta kuri kigerero mariage nsike mbona ari nka business yeah kandi ya divorce baraba neza cyane urakunda n'umuntu ejo ngo divorce sibyo murabana icyumweru kimwe biri ngo yankubise divorce uri wowe uri gushaka impamvu sibyo ugasanga muhise mutandukana mani umwe mubanze none ibintu byo guhubuka ngo duhuriye kuri social media ngo turahuye ngo yankunze avuye hanze uri kumva avuye hanze araje duse dukora ubukwe bro cyo ntabwo ari sawa ko naguze imico afite hanze naguze hanze ngo afite abagore bangahe naguze ngo hanze nyina meza ati man tureka kwihutira ibintu bya mariage ahubwo dushoje tubanze turebetse n'umuntu arankunda byanyabyo kabisa sibyo ese uyu muntu turi gukundana ninde sibyo nicemenye ngo Titi ninde umenye ati aho ngaho niho rwa rukundo uzasanga rumeze neza Titi urukundo ni mariage imbere canke gukora urukundo mbere kuri wewe umuhungu musohokana mwotangura gukora ma systeme canke mwomaza kwanza kubana mu nzu ava imbere ko mukora ma systeme ibya systeme biza ubundi bibaye byiza byazanye usibye ko kuri kigiye bigoye kuri kigiye biragoye pesi yumubeshye bana ukunda n'umuhungu icyumweru kimwe bibiri ukwezi bro yitaramuha kabika byarangiye sibyo namwe murabizi murabasoni kuko atatekereza ngo nubwo yumvisha ko ibyo bintu utabikunda cyangwa utajya ubikora we atekereza ko mani afite undi bimukorera njye araza kunyicijishaho nishingiye kandi nta rukundo ubundi abenshi bazi ko urukundo ari sex sibyo ngo nta sex nta rukundo kandi muri make urukundo ariko niyo mpamvu hakundana umuhungu n'umukobwa nese abahungu ku bahungu bane bakundana cyangwa abakobwa ivyo ntibiremegwa neza ariko ibizwi neza isi yose ibizi n'umuhungu n'umukobwa uti wewe rero Titi muba mukwiye kubikora mukabana kwanza mukabikora of course nicyo kiza ubundi ariko nibyo byiza nubwo bigoye nibyo byiza biragoye inshuti yanjye akaroro ka hafi kuri wewe nyene ubu Titi aracari isugi Yuko kumanze gutwenga none kutwenze oya ko turayaga ni nkuko na Jehombaza nyene ako nibyo nizo uracari isugi kuba hari umuntu akuzi neza yakuriye ariko arabika ikiganiro aciye atwenga telefone iranamwiyatsira namenetse oya muri comment nako ushobora kumbekera ndabeshye atandika muri comment ngo byarabaye Titi bigoye gute uziko ubivuga bigoye we oya okay indi we nubura dekona okay barakubeshyera ego uti okay Titi aracyari isugi aracari isugi turekere ariko arabyemeye ariko aratwenze cyane aratwenze gose impamvu nseserata biragize nyine iki kibazo ntabwo nari nyiteguye iki kibazo ntabwo nari nyiteguye rero baba je rero ndumunyarusaku ndumunyarusaku ego Titi abajene bo muri no misi bon baramaze kubona yuko ari umustare yambara neza ari umuboga atoshobora kubura umukobwa ariko kera umuhungu yarakwiza imyaka 18 ugasanga yamaze kugira amahera arafise inka arafise yubatse inzu akazana umugore yaramaze kwipanga buri kintu cyose ariko abakobwa nabo bikigiye bakubwira ati ewa je nshaka ibogare kabisa ujya mutipe ni bogare akenagira iki twe tuzorondera tuzopambana wewe ubifata gute Titi kuri wewe
gushaka ibogari gushaka iki bo jare nkuku kera ingena abahungu ba kera yararongora afite n'imyaka 30 kubera yipange agira uburyo agira amafaranga ariko bubu araja mu rukundo nta kibazo n'abakobwa bikige baraborohereje ati we wambara neza uri bogari nta kibazo turi kundanira turenganya abantu baravuga ati ya couple Nicole wewe kuri Titi bimeze gute wewe umuhungu we ukwiye nk'akarorero wotanga nk'abakobwa bakwiye gukunda abahungu bameze gute oya uzise nge ku giti cyanjye umusore nyuba akuba sibyo uko ngeranga gasuzugura mani ndakanga birenze ariko cyo ni cyambere baza kureba wihaye ibintu by'agasuzuguro cyangwa kunyemeraho shyira baro hasi dukinire hasi aho turagendana hano ushaka kunyereka kurenze nanjye mfite uko ndenze ku ruhande rwanjye kuko ntabwo ntunze sibyo niba uje pole genda wagiye gake ukanyubaha sibyo kandi ikindi mu bandi aho turi hose ukaba proud yanjye aho sawa sibyo niba uri proud yanjye niba nzagenda mu muhanda nkavuga ati ndi kumwe na Shiri atewe ishema nanjye niyonge naba ntagukunda mani nkabona uri guterwa ishema nanjye aho ndiri kumvuganira abari kunsebya urahari uhari ku bwanjye sibyo mbese ahantu henshi hashoboka ukaba uhari ku bwanjye ndinde kukwanga uri Paul urukundo rugenda ruza wa muntu koko kubera yuko aterwa ishema nanjye kandi andwanirira nanjye reka ngende mu bihabi aho nyene Titi aho nyene nkubu haraje abahungu babiri kumuresha Titi umwe afite amafaranga afite n'umuduga byose ni fresh ariko akundanye na Titi akundanye na naka afite abademu benshi ariko hajundi nakabwa nyene ko muhisite kibereye ngaho ariko karamukunda Titi cyane Titi yo kwirengagiza ayo mafaranga y'uyo mutipe agakunda nako gatipe mbangubwira na Kristo nifitiye nyine ntago uwo mujama namukunda sibyo uyo mutipe w'amahera amafaranga nyine ubwo target yanjye avuga ati uno muntu ngiye kumukura amafaranga ariko nta rukundo mufitiye sibyo hari igihe umukobwa abakobwa duhari uvuga ati ngiye mfite umuntu nkunda birahari ndamukunda byajyanje ko byagenda kose ariko uyu nguyu nawe ndamukeneye bitewe n'iki sinkeneye ahubwo nkeneye amafaranga aho nyene katugo turayaga wa muntu uramukeneye amafaranga agwaye umugera none sundi ni ngombwa ngo umuntu ugiye kujya muri yamane nawe none we wayo mafaranga yaguhereza muba muri ko muri mushikiwe ese we ntabwo abana uburyo ukora umuntu amafaranga rimwe kabiri ukigendera kandi umutararyama abadakomeye neza mu mutwe rega nawene ayo mafaranga nimba yagushize mu nuko bayagushimye abagukeneye amayakome kutamani aba yagukeneye ariko ubundi mwebwe sinzi impamvu nta muntu uzaka gukora amafaranga mukamara n'igihe mutararyamana kubera icyo uvuga ati nimufata reka mukemure buri kibazo ariko nanjye mfite target muvuga ati nimufata aho nzamufatira bikanda birangiye wa mukobwa agiye mutanaryamanye titariko nibibagake ni risk bagakiyo biragoye cyane umuntu afite amafaranga ashobora kugusohokana we uranwa inzoga Titi sawa unwa inzoga dufate arakuboreje agutwaye ahantu kure arakuboreje uranyoye uraborewe Titi biragoye cyane kumwikura uyo muntu nimujyana niyo mpamvu nkubwira ngo inzoga nani kiza cyazo kiretse n'inzoga ashaka kukuboreza amahera akakubwira impamvu kiza cya mbere kuba inzoga na kiza cyazo yego uragiye murasohotse uragiye uranywa uraborewe sometime munagiye muri umufashe hotel akujyanye mu nago uzana ugiye yo kwera iki waborewe wowe araprofita mu ryamane naguze uwo muntu ngo ni muzima si muzima arwaye iki cyangwa ameze gute nabyuzi uri kumva we kubera iki amahera yaguhaye sanzoga yakuguri kumva naho nyene ataye ubwenge byose abikora mu gitondo arabamo iki kwicuza mpamvu avuga ngo iyo menya ari nziza no kwiza nyuma rero nyuma ratangiye iyo mbimenya disi nari kwitwara gutya na kwitwara gutya basi niba uwo muntu ubona kumukura amafaranga byanze mutarinze kuryamana nawe wamukatiye akagenda hari systeme nyinshi zo gukuramo umuntu amafaranga kandi utaryamanye nawe we nzotegura seminaire wigisha abakobwa izo systeme kuko abakobwa benshi bubu barakenera urukundo ariko ugasanga barakenye baguye mu byago wewe rero urakwiye kuzura bigisha ingene boje amafaranga batabariye byaranze nabuze nyakuraho bikene buranyica ubu ngubu nta mukunzi nta mafaranga mana
Ni hatari? Ni mateso mwangi? Basi nyikundira. Inde? Wewe. Jewe? Wewe. Sasa. Jewe ndi nk'uyo muntu nyene wakunze ata amafaranga. Okay, nta kibazo amafaranga tuzayashakisha. Tuzakora cyane amafaranga azi. Sibyo? Uvuze dukundane? Jere ngoma nkundane? Yo kundane. Bantu bimara je ngoma dukundane. Ambura intuze. Namburi. Ambura akakantuze. Twajemo kwambura. None wambwiye dukundane? Okay. Urambaye isutiye? Wambaye ikintu musi y'intuze? Musi. Urwo rukundo ndarwanga. Oya none niwavuze dukundane. Shaka rero dukundane ega. Umuntu umukundanye nawe afite ingingo ziwe. Dukora urukundo twerekane yuko abantu deja twamaze gukunda. Hama tuma imbere mpaka imbere ya kamera. Nk'umukunjo. Murakoze. Uru rukundo sindushaka. Ntibari. Umukunjo. Uru rukundo nduvuyemo. Niba ari urukundo simpari. None je nta mahera mfise. Nta mahera mfise. Kandi nanje sinzokugoza byinshi ariko nk'ivyo ndagusabye gusa. Kandi byoroshe. Biragoye. Bakunze gukoresha umamedere kandi abashimire cyane akira. Uyu mukobwa yagomba ntirimutse ariko yaba ari Stone ngaha. Yahura na Stone. Yambwiye ngo dukundane. Amwe ngo tupendane. Nilikatara sura yu atena. Yahura na Stone. Wanyikundiye senje. Wanyikundiye. Bonye umukunzi. Uyo mukobwa yitwa Tity. Kandi twayazi twakoze ikiganiro Stone. Yibereye hariya nyene yiyicariye, yibereye bize muri phone nta nikintu kimwe yumvise. Ariko yumvise ko akeneye jewe rega. Wewe nawe. Akeneye wowe. Akeneye jewe. Ariko je uyo ni papa wanje muto Tity. Ni papa wanje ameze nka jewe. Afite imico mibi. Ukuntu jewe meze. Oya, gusa ameze nkanje. Kandi duteye kumwe. Urabona ni muremure. Urabona ni mugangi nka jewe. Nisiko mbona mbaye singo mese mbe singo. Oya pana kushangare. Je reka ndakubika ikintu kimwe. Jewe turashaka kugenda. Turashaka gukundana. Ariko pa ibo byo kurongorana. Uyu mukunzi I love you so much. Byo kurongorana bijyaye kugugira umugore. Wenda kuryamana fresh. Ariko para kurongorana ngo. Kandi no kuryamana nuno munsi nyene. Cyo kuryamana birimo. None bibi nyuma y'imisi ngahe burya? Twadukundaniye iki? Namukunzi nguye mu Burundi. N'umuzuru nka bose n'abarijene. Gazi reka ndabashimire cyane. Reka ndabashimire cyane Tity. Nawe ndagushimiye cyane abantu naje ndamubabariye nukuri kwimana ndamubabariye Tity. Je ndakubabariye ndakubabariye. Uzasubira mu Rwanda uzajya ubabwira ko abarundi wasanze dore imbogo dore abarundi wasanze ari abana beza baceye neza ariko bakunda kurongorana kabisa kuko nico baremewe. Kubera yuko numvishe ko urukundo rwabo rukurongora. Nukuru ne systeme erega nico gitangura ivyo abandi baherezako. Ubwo nyine nico abarundi twe duherako. Abanyarwanda kazi. Ndiko ari no sex no love kuba kunye. Ego kabisa. Oya abanyarwanda kazi dufite urukundo. Abanyarwanda kazi burya. Je mfite urukundo ariko nabuzonduka. Abanyarwanda jenza numva ngo bagira amazi menshi. Ariko twari kumwe na Tity bien camera ari Pax Alaba. C'est moi KORESHUMWANYA. Baza bagira amazi. Abanyarwanda baragowe. Nukuri Harmonize agomba guhindura nationality. Abisa marobini. Baramusesenye. Ayavuze amelowa. Amenyeshe wanamvula. Ariko nivyo none se sibyo mubeshye. Ese ndariyo mupira sha. Wasanga byarabaye.